Keblai pi baru syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan minta ke sengi kilong. Inya kun ke sorkar ban kersyani kinong rep sopan. Ki asya ki di ban pentelun ya ke kam begitre ba ELHEC. Dawa ke JSU na ke sorkar pekin siwi pilot kesan jong kinong dijhut. Kesin rat jawai kan mat syu ik pekin thok le bakori kesin rat UR chalam. Bat pelat pat ba FCOT im ke kerting sak kanan kimat pi jungi Reverend Father Sylvanus ngiling do STP. Mentangin pasyi ki Khubor bakam benya. Menteri Rang Ba Ka Jylla Konrad K Sangma kesengining kong uloong ba kesorkar Jylla kanya kunbor ba na kebentaban kersyani kinong rep sophan ling ba ka jackfruit mission. Ya kanya ulapin pau ha kajingi kenduk jeng kinong terikam lejong bat kinong rep hari lom garo. Menteri Rang Ba ulapin tip group ba na ka sorkar kalamang haduk san klur tingka na kebentaban pensiso e ke mission sophan ni jackfruit mission. How do we connect this entire supply and demand chain that is there? So we wanted to ensure that we were able to connect this with the farmers and the buyers. Number two, it was very important for us also to see that it's not always high production that is important. We wanted to focus on high value products. So we realized that Meghalaya state is very, very strong when it comes to areas like spices, whether it's the black pepper or the turmeric that we have, or the mushrooms that we are working on, and that's why we have a mushroom mission, we have a turmeric mission, we have a spice mission. So all these areas we realize that these are niche products that have high value, maybe low quantity, but the market and the return that the farmers would get would be high. So keeping these basic principles in mind, we realize that there are a large number of farmers who don't even have 5,000 rupees, 10,000 rupees to sometimes buy the basic pipe or the basic sheets, the tripod and all these other things, tarpaulin and all, to cover their, their gardens or their fields. And so we realized that there needs to be intervention in this area. So that is the reason why we have started something called the Chief Minister's Farmer Producer Group Program. Menteri Ketanat Kakot Kekia ba ELHEC ulakan tu yaki ASHA bekideban pentelun bet ya kekam bekitare hukum keni kepor badan keklam COVID namar bana kaliang ke sorkar kaladep ban pelat ya kepisa. Kata kejing keren jung kadai hadin beki ASHA kila khot de kejing sange terekam baklem por hadin baka sorkar kam shimla pelat ya jing siu iba kidai ban yo wala idai iba kendiat bha hakashi penai. Bagi ASHA bagi ASHA facilitator ki facilitator jungi jung ASHA bo government under the central share of NHM namun dalam COVID incentive bagi ai share jangka nak mentaki ASHA sanspa angka shibnai nak mentaki ASHA facilitator yang kini lapalai na do apply sisi na license apply warning kong apply au April arpo hadu September arpo sau krur kan jola ladap sanction hak arpo pratri umi arpo kabar release au Oktober arpo hadu March arpo sau krur kan jola rene la sanction hau skotri March arpo nang tai ka third na release ang balai na release au April arpo hadu umi arpo sikrur Drifulak, sanction of Southri Gujud are for Hoi. Take a Madegi incentive, them tagi ASHA, but the ASHA facilitator, not like the Baro Kakum the report, apply dot Ado Arpo way the Gujud. Eating I could play it in the Tom Junki of Trampun, Magitation Tomha. When I terpat to Yaki Bakum Ganega Port, number Bangi Shakri, Yaka, like him, Mensim Giba Podor. Di kerpa di ASHA ru rada khamslam kediat benyo yaki tulok jongki lan di generore jongki ru kerpa di ki bakidang ya tribet degembi besange aga kamu tre nang di blog nang tagi mas wategot ki PP ru apa limba office jongki district affair Meghalaya state nang yang ngejunga dengan naik kendu naikkan ro gini ya ini strike people different but we also we keep it Betul Shillong kita kumgani kepor pandemik jadi kerpat curi ya ki ASHA gitu ni
batogin ya mina ab ho ya kita gajing ag bagi sarkar dan siu lagi tambah bentar pun ni por bagi ban ai gajing sekri ban penyem ni ban siu beliau ni kerpa di bagi sange dengan wastak begitu mungkin penting ini mereka. Hadin bagi sorkar kalarai ban bo de containment measures ni ki kendon berking ha kajaka jong gajing khangdam na kalyang ka KHADC kala khot gajing yalang ye ki khot ka executive committee ban chim ki kattu kat ni ki rai ha ka bayade bat gajing wan tre batang lai phau na ka shispa ki nong tre ha KHADC na kalyang ka isi ki larai ru ban beteng ye ka rukam berking ye ki briu na bar ban rung shok office trekam ka KHADC Uba Tito Starwell Khan ulayat hu ruba nakaliang ki MDC kisngau kia halor ka jingkiu state kinong pang na uniu knyang ba kila rai ru ban yetre lang bat ki board district ban tem mi ka jingpo ru knyang coronavirus. Ham bakat tu sini tu ni syukur hi ban ya assess dia binglong jingman ko office te the way ke ban ya rai kalau ba nang ya betengi ya ka rukom perking ko office ni dapat syahi di beri banabar banyak office ke belum tadi no trade bidang di nilai 4% below the buat itu di department ki bom dan kamu ni pada insist di beri banwan nang tai ki no trade ki basah ki containment area ni dapat syahi banwan nang tai ki badan di sistem ni dapat strict hi banwan trade yang bertang di department ki ba katu kan kerja di department ki ba ya dei ba ki fight back tam akan nuntut dia ke kam di pai ba kham tam be dei ba ka development ka roi ka par pai ba tingi ong itu di department ni kham concentrate tam akan nuntut ka ru konflik tam ke tadi ke we ka ba ar pa deng ya keren ru halo ke jinglong jingman gum ni tingi ru kun MDC ni sukhia halo ni dingja dena takadau ni perkhat ke ikilat lanti ke bangila ban sim na yang ni da isi na pertaban long ban persyang ban ya don tilang atau bunuh banyak tackle dengan constitution tengah brief lu ya ki isi halo ka rule ke jomni kum ka state committee ke banyak terilang bak district administration haki babun kiliang na ka beta kum nu ban ya rap di pai ba tunjuk tu kan ya lapan control dengan ka constitution kita ini major issue kalau balangi ya keren sepanjang dengan session tu, right? Nama apa? Karuli kalau ba sisil saunang habat pelong dengan session. Te midang ya keren mentadang ya di discussion. Ba nama apa session kalau kami siapa kai ke bangila bende tapi ya kan session. Kami ke jinglong hi tambangin sampai ya ki restriction di bang pek kanum dah day ban long ke session ke ba long full session tan ban long ka normal session ke ba pendap ya kata lah ya ka schedule ke jongka ba ka dia ban long session Kinongkit kam keseng JSU Joy Circle rungkat ke jinge trelang bat ke JSU Sengkmi henni kesngi kelalit ban yekendo ya ki basong dejhur deso hayau musyang Joy harin ke jingyo jingtep ya ke jing sha le don bor ki basong deso dejhur hayau musyang de ki kattu kat ningut ki pulit da ka bakila keni ki jhur ki so jongki bat thep ki haki kali pulit keseng kala dawa na ka sarkar bakin siu ya ka bailut ksan jo kinong dejhur Kinong elam ka seng rengkat beki dekat kila lum lang ye kini kinong dijur beki lerung bet sya ka compound ka office UDC bat ka seng kala yo ban ye kren bat UDC bat ulah kular ban shim khia halor kani kapang hadin ka jing ye kren bet kinong elam ka seng bat kinong shong yo hayo musyang UDC ka West Giant Hills hadin ka jing ye kren beki dekat ka seng ulah pha ban shim ki kerteng jeng ki basha kini ki jhur ki so bat insala ban siu ye ka bailut ksan sya kini kinong dijur Shushu kasing kala ajing mut ya board district ban penbiang i kijaka bapura khnang baki basong di kinyo alat ban ye de thet ban lat na kajing klumar bat ki bor kaan pada kejuk ko por ban bot renti ru ye ki hukum ka kot ka kya khnang ban lat na kajing bet no knyang jing pang covid khat khandai Nuliang jo seng JSU mentarsi hadi me ibe khubor ke balami hagasi sajan Hagaba ki pulit kira le dan bor bagi lapan bor kini ki nongshong yo bo jwa ya musyam iba kedon ni gaba mi tenat kar kumle bagar kum kini ki jhur bat kum juru leng sang ni sutu ba kedon ke jingkta lada ki sale kum ni ka por ki sutu bat kum juru hari ka por lockdown kedon kam jing trailang apa deng ke district administration ki pulit bagi nong di jing di
mentangski neliang jungi la yo bendum bendang ye kini borok ki basa kini ujur dongki la yo berkendu ru yo deputy commissioner jong wazan tehil mentangski la yo ru banekran alor ki mat ke bayadai bakan ke jingle dan bor ki kulit apo yaw musiang ha bagi kini ki jur jong kini nong di apo ini nong di inong song di apo arusong di ni apo yaw musiang kebanang kong ni dawa dengan seng kelong ba dan kam bande compensation ini kita ki jur ki bala chakni ai ki kulit namarba pemla ban ai biang ni ki jur dia bala kri namar gede ki mar ki mata ki bapot sene ki bansa sniono jadi yang jongi ngila tentu ngila dawa nu disi budai ban siu mardor ba ki deiru ban ai ka jaka ka bobiang ini ka jaka ka bolong open space ka ba light lut ini ka ba lut ya gini ki ba song dia madan ban lat na kata ka jing ya khapnya apo yo apo ni yo musiang ni yo rem hang ni Belai ke JSU, pada wani rapi ini jing duk jing yang i, pensnya kau bi man lagi ke jing isnai bi i guru melama i geduk. Dah lor pada kisi kami kata le man tulis kile klem kor standar bi i guru kaja. Hawa ki dai ho untuk beli toi, untuk beli kemi ai cheni susuro. Lai duk buruk kor ki kata ke jing ai le kam kata kom ong gi kata ke tujut corona ma. I dah le ka pa The Kajing Tho Pau Minister ka Information Technology and Communications Community Shaka Ministry jong ka Environment, Forest and Climate Change ban pendam no ya ka Environmental Clearance ya ka Star Cement ban penhe ya ka Party Motion Habri Shernot. Ulong bobon ki pat bab ki seng balang ki persya ya kini namar kakta ya ka me mariang ya ka narpu wildlife sanctuaries bat ki ki wa kum ka wa lunar bat ka wa luka ki bejan bah bat kani ka par motion. Nakaliang jong ka Ministry of Environment and Forest kelai jingbit ya ka Star Cement bahkan le ya ka penhe ya ka cakati motion juga hangthi nakaliang juga ngalai jing tho saka ministry bahkan perkhat biang ya tu ka clearance bakal ai mar ba kum bala mata ki babon ki paiba ki sang malang ki persya ya ka di ka jing tu jong Star Cement ban penhe tena kadau ban yada ya ki mariang mak bo ti bangthi apo brichanon kemudian ke wildlife sanctuaries di Shillong di Kiba Hajan kawa lokar dan tu kaseta ya kami bariang di luar ki berkat kerapa di komisi bukan konsider yang ya dika environmental clearance bakal ASHA ka Star Cement Kahnyaw Trep Integrated Territorial Organization hakas nginingkong kalapanjing pensyai no Menteri Rangba Ka Jylla Konrad Kisangma halor ka jingyo jong ka Star Cement ya ka environmental clearance ban klong yo motion habri shernot Kakinhon hapok jing alam jong ba don bok dakar namar bakim yo bani kendu yu menteri rangba kumta kilalit ban pensngau no ekani kapang leng ba menteri ketanat kakot kakia oba el hek Health Minister ay assurance on ba ngangil kan saya illegal nyim dawar ban kan yung yegi illegal khang ba temu uru om hawa yegi illegal de ban khang ba teladem kim khang ma ki ta kumbang along yepi ba pindalatan palat yo todong singin sadat ya kata we will not care about anything. We will demonstrate, but in like non-cooperation movement kata tagan bagi ngimbut ya ka British nisal jong kari inde. But ngila dawa naga government, pat nagaliang jong iba el hekru ngila ekran digini illegal coke factory ke badan live nyong teli kawai hawas dentia ka penyadu. Di working president no ni zaman chule ka badai ka illegal Justin Dakar udan ke coke factory Thomas nong tudu balik ni kenduk buat Indonesia BJP ru pada Indonesia ban PP ada dola apa ulah ya dia geset bendrio tengim ban share we have to do something ulah we are resilient by force not by choice kata di message ni I clear but akum gini ka RTI pengilap ru naka pratali kiyo ya ke CTO hendrai kiyo ya ke CTE hendrai ya ke CTO kiyo tang kumbasan dali kita ru gibla rim tekamud illegal coal transportation route Meghalaya Demonic Alliance dalam apa ya kini coke factory ru ujuk hi te kejing sak keren ben kadisi menakan ero ngampen rem yu tu ngampen seluruh ngampen ero yu tu beliau kania ke sarkar ban penmi igi tamasa ke bahru kom ki don por hagapor ke jungi mesangi don kita ke school meet kita batai ha sano jak gitu Kemudian kita ada ai awareness kan, ke wording man kan, ke ban yu, mendai ban suya lam metang ke herdel hi, ban yu kendu ban yu kendu puat.
Balik sengap pa kata ka jeng bab smai tahu chief minister jeng asam buang tahu di human ulo en kroch haduk berdari kata rum keren di human kan dia ka sarkar MDA is not only for NPP, it's for us the citizen of Meghalaya. Kasin Rat Jawai Lingbau President Jongka OOR Chalam Hinni Kasngi Kila Pintip Banakaliang Ka Executive Committee Jong Kasin Rat Hadin Kajing Syang Perkat Kala Shimya Karai Banang Ni Shakmat Kasin Rat Jawai Kan Map Shu Ikinu Kinu Kibriu Bakren Ben Ne Kren Klemakor Kabakta Ekajing Sngaw Niam Jangki Kum Kinyam 3 Uong bakajing syakren benjengki kum ki banget hakanyam tenrai kajana kapor syakapor haki briu banget haki weipat ki jatnyam bat barok syakat tu ye ki briu bakren ben kasin rat kalama bet yeki kum ta hakani ka kenti kala rai banang ni syakmat kan long nok kabalapen kre banle e kabaton kam na kabentaban IT syakaan ye kinu ki briu bakren ben hakajing ede bat kajinget nyam tenrai jengki kum juru kiriti dustur Kum Presiden Kasin Rat Jawai kum juru dukot jong ka Faith Forum ha ka Jylla Meghalaya ngan sara banyakren halor kini kamat batkan selong ru kamat badon kamtam ong UOR Chalam. Haju ipor dakam yau ni ubru rapat udah nol uthok nol uben nol penok udah nol uben hado wau yak ikon yong kan yam tre ki bachat lại đây kira. Waka senra jua sikat tu. Hadok ka khat pratrik man bạch ko ka bachat tho ben kalam ben. Ha ki witawan ki khon yong ki niam ki em ha kan ni ka state ka yong. Na ke por se ki por ka senra jua. File FR ko em ki wa yo ki poli sutres em ki wom yo hanrai ne ka ski ar phawi tarik 9 ru yo ka snem ar hajar ar phawi chemi ye karai wa ka sen right by from now onward to man aggressive ko wo react wo counter ya ka wan ka condemnable in regards to our belief and customary practice. Said Rajwai, take the resolution today that from now onwards, if any person condemn or write something against our belief, said Rajwai, take a pain this decision to take them into the law of land. Henni kesngi ka arpoi turik ujeliu arajar arpoi nakaliang kilong kemi ki bedairu ki dukot ki self help group ki larai ban net jurip ya ka Aganwadi center ka badon hamau nyang la upper gate hadin miklayo jingtip baja ukhau bade ban poi ha ka tei ka center yakini kilong kemi lalam khamat di Aganwadi namau nyang la ikong ar nong klau. Dapat tukang Maggie cup noodles tu. Itu imak jago Maggie cup noodles tu bastang tu. Itu imak ya sam simak iwe kena. Iwe long kubi ai win. Bad iwe kubi harmat. Te haka kiwan sam man la kasni ni kumno. Man la kajan miat. Kajing betha nasional tu ang sam lai sin chi tayo. Kasi kong si balang besi hodin. Okey. Andai bon pat bekim juan sam da kum kata ka jing ong nasional. Ki juan sam hok yo jing bam. Sam hok. Te hak kat no sin ai ki am sam. So tai mo ki kat no sin hak no tur kam juan sam. Kata ka syong kamon jangki kalong kumasong na kamon jangki te ngi ru na aran batay kata na marbalay. Dan kepor bagi wan dan kepor bagi muan. Si benai pak kumno atan tip pada kapor Kepor kiawan tisangi pak mendan dia. okey. Si benai kat ngerti deh piye jeng bam. Nang batay te kata te dan bayo arsen lesin dan bom yo wan airu. Akan ni kalau lockdown lah sedang ya kalau lockdown ada asam tarik mending. Ni. Nang benang ni asam tarik sedang kau total lockdown bamla cuk ban mi sini sete.
Tek Anganwadi Center, kinang tray hamtay, kiwan na ban ay ka home delivery. Kiwan ba na yung jimbang ka door to door, haye. Kim juan ra. Kumshi bentaban kan mau buram ye kejingdap shis pas nem ye Father Silvanus ngi lingdo SDB bam kwai hadwaru ble ha ka kerteng jong Shillong province la palat pai ba ye ka kot bala ai kerteng im ka kerteng sa ka nam ki mati jong Reverend Father Silvanus ngi lingdo SDB bala tho di Father Barnes Mauri Lazdang ye kini ka program belingkot da ka jingdwai nei Father John Zozama Vice Provincial la penya di Father Barnes Mauri bala palat pai ba ye kini ka kot di Father Provincial Father Paul O Lingkot harangkat ka jinga don lang Erector ka Matthias Institute Father Thomas Pampadil Father Marius Father Festus Shadap Father Bresson Paul Rani harangkat ka jingbot rinti iki kendon ka tanat ka kwat ka kya jong ka jilla Laban pin kan mau by Father Silvanus ngi lingdo ibabon ngi ngitip i kumi padar sngi ilong iway niki rat ba kabalang Catholic hakaban pin skem ye kajinget Kristan rengkat kajing sngoto ela kariti kedustur khasi layo ru kajing batai belingkot halor kajing imjung i padar sngi balapin sngo shangi di Father Barnes Mauri lapin kut ye ke program de kintin ai kublai basyongkun da i Father Barnes Mauri ini kot Lisa ni yo jingmut naga gini ka manus nam alajar tuai abu ga miraki ka jindap kispas nam jang ka jing khai parasino khai parasino ka spa tuai ini ong ide kan pensana itu keteng dulu kenamar ka dei ka por covid community ngna bende ki program ki program ki bang ka bende te si tangkeni ko we ni la bende ka tang la ben tho de kot ni jing tho ki dei song tu ke esika takani la mungkin sanam bisa itu ketel itu agar di yo jimun nani lepai buat nila pisang bande kan ikam daga ba kontak ini di nomor di bantu aktiviti artikel komparasi itu awak ni ka jinto kan nom betang komparasi mungkin tang song gaji tre gaji gaji kalau kita jadi artikel dalam ni ka kot jadi bawa sekarang gaya ikam komparasi untuk nuksa pada seni kamu missionary menjalap pada seni kamu nampak kia dan tibriu nampak kajing tibriu pada seni kamu tahu start Bible jangan kasih pada seni kamu tahu unang yarap ya ke imlang salang teknik dari topik tiba dan kini ke kot kampel kini di artikel di pensyai ya kata garajing crowd pada seni bahwa lelek pun jikam tiba kerana bentar dari bekerja jendil kunjuru nak bentar ke balang jengi agar kita tahu kani ga kot dalam nang ke desisa ke jing ainam ya pada sini ya ke keteng ke jemu kanam ke jemu ya jikam tiba kerana ke jemu pada ngai ba itu 20 concession di dalam dia ya kita jikam tiba pada sini lelek kani dari kasih jadi jengi Bat da kitu ki khubor ngila poi shakapukut tat hadu bangindesham biang kublai shibun.